Mutito wa Logoman uri mwena wa Mau ni umwe wa mititu iri gumeirwo ni utamangi wa miti mugaru na watho na andu gwaka micii mutito-ini uyu. Arita njira imwe ya gucokia riri wa mutito uyu ruhonge rwa KFS gikundi gia CFA hamwe na muingi mari na itanya ria kuhanda miti mutito-ini uyu makiria ma eka 300 niguo gukinyaniria kioneki kia uhandi wa miti bilioni 15. Hindi imwe KFS ikiuga gutiagirire na ikiambiriria kuingata andu haha mutito-ini tondu matonyaga o muthenya na njira matagire gutonya. Marikia kumaingata tukiambia na ithuĩ kuhanda miti twi hamwe na KFS. Riu andu acio mokite makegwatira mutito na njira itagirire nio ringi makoragwo na thina riria tukuhanda miti. No riu ni marikitie gwitikira tondu mutito ti wao, mutito ni wa thirikari nigetha tuhote kuhanda miti. Ende aikari mwena mogete hari bata metikirio kurima mutito-ini uyu niguo kuhota kuramata miti iria mahandaga o mwaka. Tumejitolea hapa kupanda miti. Sisi hatulipwi, sisi hatupewi pesa, lakini wakati forester akisema wamelete miti, sisi tunaita watu wakuje hapa, sisi tupande miti kwa kujitolea. Hakuna malipo kwa hii kazi unaona. Na chenye tu tunapendelea serikali aturuhusu tuendelee kupalilia hii miti, tuweke viazi, tuweke marakwe, tuweke beans kwa hii area. Tunapanda miti na tunatumiwa tu na tunaambiwa pesa hakuna kwa serikali. Hiyo ni mshangao kubwa sana. Mambo ya KFS. Tunalipia shilingi 630. Hiyo pesa tunalipia shilingi 630 hatujui inaenda wapi. Ingine tunaambiwa inaenda eCitizen. Ingine tunaambiwa sijui inaenda wapi. Hatuna ufahamu wote. Lakini tunataka serikali na wakubwa ambao wamekuja sehemu hii watufafanulie tujue ya kwamba hii pesa inaenda wapi. Muikariri giti wa gikundi gia CFA Logoman niwe Christopher Bogwa ogwete gwataniro ino hamwe na aikari na iteithĩtie hanene hari kunina ngahiha iria ikoretwo kuo gatagati ka maabitha a urangĩri wa mutito na aria maikaraga mutito-ini uyu. Kwa ica ikuĩ gutikoretwo na incident cia andu gukua. Hindi yo mbere marakuaga ni undu wa gitumi kiriko. Urakoraga mundu ni makararacina ungi ni miti ya mitarakwa aratema miti ya miaka 300 na ageria kugirio ni KFS akambiriria kwenda kumatemanga na vaga na twanona muthigari twanona thigari citemetwo ukona CFA scout matemetwo. Riu kiu nikio kiratumaga ringi kugia na conflict between community na KFS. Mwena-ini wake munini wa murugamiriri munene wa kuramata mititu niwe Francis Kariuki ugite gutigaga ngucanio cia maabitha a mititu na muingi uria wikaraga mititu-ini indi magathie na mbere gwetha kihonia kia ndugamano ici. Ni wajibu ya sisi kama Kenya Forest Service through forest officers tunakaa chini tunaangalia tunaweka hayo mambo kwa meza tunajadili na tutapata suluhisho. Tuko na ofisi purposely katika Kenya Forest Service na na mambo ya community forest associations, mambo ya development of what we call participation of forest management plans. Now those plans outline what needs to be done, and if there are conflicts, then it gives a platform vile yanaweza kuzungumziwa. Geri Fotera, Shesheni ya Kameme TV, kuma gicigo bunge kia Njoro, kaunti-ini ya Nakuru, nitagwo Wanjeri wa Kariuki.